Šta je sa decom? Šta je sa autizmom? Zašto je to toliko teško? Zašto je sve više i više bolesne dece, ali male dece? Kako iskustvo imaš sa decom u radu? Jako, znači djecu smo radili već od samog rođenja. Mi, znači kazao sam da znamo raditi na daljinu, ja svaki dan radim nekome terapiju. Sad dok sam putovao iz Bugarske do ovdje, ja sam napravio par seansi na daljinu. To je tako, iscijelitelj je poziv, to je nešto i treba pomagati, to je smisao sad pa nadalje već nekoliko godina mog života da pomogneš drugima. Znači, djecu radimo od svih uzrasta i od uvijek dolaze. Kod nas dolaze, spomenuli ste autizam, jako puno autistične djece. To je spektar pomoći kod autizma je od izuzetno skromne pomoći, jako malo s naše strane u smislu poboljšanja, do toga da je bilo potpuno iscijeljenja. Ali ta potpuna iscijeljenja je, jako ih je se malo desilo. Ovo između tog je najviše, s tim da pomaci na bolje su izuzetno mali i spori. To na takvim slučajevima treba raditi s vremena na vrijeme. Znači treba kroz godinu dana... Jel imate objašnjenje zašto je? Kako ne bi imao? Pa ja znam uzrok. Zašto? Autizam kao autizam je došao u ljudskom rodu, znači nosimo ga u genima i on je bio u procentima iznimno mal. A ako ste jednom gledali jedan intervju, dr. Semir Osmanagić je pričao o autizmu i rekao je epidemija autizma. Yes. Da, zato što se namjerno gura sada, znači prirodni uzrok autizma je jako rijedak i to možda bi bilo na populacije od 100.000 jedan da ima. A mi danas imamo slučajeve gdje na par hiljada već ima jedan. Možda je sad već i na 1000 da ima jedan. I dešifrirali su od kud to ide. Ide od vakcine, od cjepiva. Znači ne COVID vakcine, nego vakcine tamo koju daju djeci. Jer kod mene ljudi kad dolaze na terapiju, oni već znaju u 2. godini kad je dijete bilo rođeno zdravo, sve ok, vakcinirali su ga s tom nekom vakcinom, i iza toga je se razvio autizam. Tako da mi možemo s antenama gledati, ali šta znači to što ćemo mi otkriti ko je uzrok kod autizma? Više nema veze. Uzrok je bio kako je napravljen, ali mi gledamo što možemo pomoći. Jer, znate, kod mene ljudi dolaze, ovo mi je krivo, ono mi je, to nema veze. Šta god da si napravi u životu, ja samo gledam, nema osuđivanja, nema ništa, nema šta će nekom pomoći ako mu kaže da si pogriješio, ništa. Jednostavno gledaš što možeš napraviti u ovom trenutku da nekome pomogneš. Jer taj već ima grižu savjesti, pa ne treba mu još informacija da mu ja solim ranu i da mu kažem da je sam pogriješio ili da ga je neko drugi na nešto potegao. To je tako. Tako da autizam strašno puno se širi, znači ima ga jako puno. Nažalost, i s naše strane pomaci tamo doprinos su skromni. Ima smisla, jer tamo su teški metali, živa u tijelu i neki drugi još, ima pomaka, ima poboljšanja, ali su skromni. Međutim, roditelji koji imaju autistično dijete, ono je najčešće i hiperaktivno, pa složena je situacija, onda su zahvalni i na maloj pomoći, na malim. Jer ako dijete s autizmom je s pelenom, recimo mi radimo i on se nauči da ide sam u WC, to je već veliki napredak. Ili ako se smiri, ja sam imao slučaj s autizmom, majka je Bugarka, živi u Dubaju, dovede dijete je 8-9 godina, riječ ne progovara. I mi radimo, non stop je nemirno, ona kaže, ja se čudim zašto kod vas sjedi miran. A on ne da sjedi, nego kad je ušao u salu, ja radim na drugoj gospođi, on odmah dođe i sjedne tamo do mene. I ona ovakvu čudu. Samo znam da 4. dan kad su došli na terapije, sjedili su malo da čekaju red dok sam radio na nekom, a on se okrene mami i kaže, mama, ja tebe volim. Svi ljudi su u sali plakali. Znači, dijete prvo sjedi do nje mirno i onda je se okrene i kaže, mama, ja tebe jako volim. A nije progovorio riječ u životu.